चारशला महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि थुइमानि साल पालिलाइखा TSF ते DWF नि आदों रक मानजाका TSF नि आसुफां हामलु जमातिया टाउन कमिटी प्रेसिडेंट सम्राट देव बर्मा DWF नि आसुफां मनिहार देव बर्मा सोशल वर्कर शिवांजलि देव बर्मा ते पवित्र भक्ति जमातिया आकर्षण Ashala kok sanani thangi TSF ni asufang hamalu jamatia te DWF ni asufang monihar de Burma shaka Maharaja Bir Vikram Manik Bahadur ni laibu mani kok no khursawe abono karibu BJP habang no khaka hamya farka DWF ni adungjuk song sini Tripura hasteni bobagra ni bisingo jottoni sai samung tangui kelangnai sini Tripura hano आधुनिक रूपकार हजागो जिनी महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि 78 बात डेथ यूनिवर्सिटी आबनो रुगै जों तिनि बिनि सिमालंग थायै बनो मुइतुख्लायै जों खायगो खाखामबै खुमबकनानै फायलाय जाओ आबोनि बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि गोरों मांथं रक बकायजाखा जों बोबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर आजागाव बहायनो जत्त त्रिपुरा साल लुकुरक अ मांथंग बनो मुइतुख्लायै खुमबकलाय तंलायो जों हुंकाय मेन बिनि सिमालं आगुलि राजाखरनि बरतला महा सिमालं आजागाव जों फायलायो आबनि बागै जे तिनि फाय सकवायनाय तिनि लगियो दङ महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि अजमाजक बुकुक शिवानी देव बर्मा तिनि DWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन तिनि अकरा मैडम पवित्र भक्ति जमातिया और वाइस प्रेसिडेंट दङ तिनि बुकुक बुद्धलक्ष्मी देव बर्मा GS दङ तिनि बुकुक शिवांजलि देव बर्मा तिनि Kesam Vice President tai district ni Vice President Bukok Ati Jamatia tai sini Jotto Khajani Takuk tai Bukok Song जों तिनि फायलाय गावरं आं साना मुसुमाय का अबसे sini जत्तो त्रिपुरा लुकुर और कोनो पॉलिटिकल या त्रिपुरा नि सिनिजाक मानि तिनि 184 जना राजानि बसंबासि जों सिनिजागो तिनि नि सालनो मुइतुख्लायलायै जत्तो त्रिपुरा लुकुर अ बोबाग्रानि सिमालंग फायनानै नांगौ जिनि हामजाक मानि मारिनो फुदुंना नांगौ खायक मानि तै खाखामानि मारिनो फुदुंना नांगौ जों बोखाव जिमे हामजागो बोखाव जिमे पुइतुख्लायो नै नगा सुगु तंखांखाय आबो हामजाक मानि फल कलाया हामजाक मानि मारि फुनुक मानि कलाया आबनि बागै आसाइमान दिनो सिमि जों दुमदाम पालायलायो थैमानि दिनो खाय जों खाखामिया खायगया का आबो साया Abuni bagay na ang jotto Tripura sal lukurok no obono koimung tongnay sini bobagra Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur ni boni thimani salno borom klaite muito klai sentini oro boni
simalongo जों bono borom laga faimani TSF ni ngi oro TSF sini kabangma organization tei kabangma individuals borok personally faika जों TSF ni ngi जों amono koinai buskang salobo oro sini ya kereng kereng jaga palai jakthang borom ro jakthang sini bubagra ro tei जों mujo khlai thai angkha khaige omo kaisa sini dophan bagai bo daitini sini Maharaja Bir Bikram bo sengsan daitini yakalangkha bono जों belai sini ge bahai ke hamale modern architect naising sini bo tongkhang ke sini Tripura alka position tongkhamoni angkha khai boni bagai boni vision te mission no ang tabung ni sini bubagra Project Bikram Kishore Manika Bahadur ni thani bang nuko tani hamale boni susuni the imang rok vision rok tongmani I believe that boni through fulfilling gana hani ang lukutei ang youth generation the youngster onang koine jong osal dong no borom rok thai te palai thai te muito khlai thai not only here happen kabangma kereng kereng jaga wono sing buskan salobo ang palaikan bu ang totu lukunon koine omoto tabok bot 20 1922 bo thika bona assignment ke 47 thika ke taksu dora je muito khlain to palain to sing TSF to sing agin sing palai gi thaini to boni bagai angkha ke belai privilege tini oro phaye sin bubagrani boni je borokoma jaga bo sing oro phai bono borom lai maka TSF ni bon bai sing belai ne Bureau report chini khorang